Bila sam na otvorenju, zadnje događanje u ovom ljetnom bloku koje se dešava u sklopu programa Riječ slika je riječ. Danas nas ima jako puno i u stvari bit će priče o suigri poezije i ilustriranja, koja su tu svrhu s nama ilustratori, odnosno ilustratorice i pjesnice i pjesnikinje. Sanja Lovričić, koja je urednica same biblioteke Malih zvona, Željana Jembrih, koja je i vizualna urednica i pjesnikinja, Luka Mavretić, Ivan Staničić ilustrator i Agata Lučić ilustratorica. Pa evo za početak možda da krenemo uopće o samoj biblioteci. Pa Sanja, kako je biblioteka Malih zvona u stvari ova pjesnička starija same izdavačke kuće, pa me zanima kako je došlo do toga, kako je iz jedne pjesničke biblioteke uopće nastala jedna izdavačka kuća i zašto vas uopće zanima sustavno graditi odnos između poezije i umjetnosti. Dobro večer svima. Da, to je pitanje koje ima različitih elementa, zapravo neke stvari su se dogodile namjerno, a neke slučajno. Ja sam dosta davno, prije skoro već 20 godina, bila članica nečega što se zvalo umjetnička organizacija Autorska kuća. To je bilo nas nekoliko autora i autorica koji smo bili nezadovoljni time kako funkcionira nakladništvo u Hrvatskoj i htjeli smo napraviti nešto svoje, unutar čega bismo mogli sami objavljivati svoje knjige. Meni je to bio zapravo nekakav poligon za eksperimente i činilo mi se da unutar te umjetničke organizacije se mogu sad raditi ono što je inače teško raditi, kao na primjer uređivati svoju vlastitu biblioteku poezije. I onda ta biblioteka je počela 2006. i prvi naslov u njoj je bila moja knjiga Rijeka sigurno voli poplavu i kad smo radili knjigu, ja sam razmišljala kako bih ja voljela da mi knjiga izgleda. I zaključila sam da tu mora biti nešto što je likovno djelo također na koricama. Kako je u to vrijeme i Zvjezdana Jembrih bila članica autorske kuće, imala jednu seriju prekrasnih pastela. Mi smo izabrali jedan zapravo fragment jednog od tih pastela i napravili ovaj jako lijepi ovitak
koji dan danas mislim da je prekrasan i zapravo mi je jedna od najdražih naslovnica koje smo napravili. Dakle, tu je nekakav prvi trenutak interakcije između teksta i slike, jer slika nije došla slučajno, zapravo je došla prema nekakvoj podudarnosti atmosfere, te neke polufigurativnosti gdje se čini da smo na rubu figurativnog, a opet ne prelazimo taj rub. U to vrijeme, dakle prije nego što je postojala naklada Mala zvona, objavili smo 4 knjige u ovoj seriji, to je tada još bilo unutar različite kuće, a naziv je došao zapravo slučajno. Na nekom sastanku smo razgovarali kako neka knjiga koju sam zaboravila koja mi se reklamira na velika zvona. Onda i neko je tako rekao u razgovoru, onda sam je rekla pa dobro, mi ćemo onda na mala zvona jer to je poezija, je li to na velika zvona niko nikad neće reklamirati. I tako je, eto, u jednom slučajnom razgovoru došlo do tog naziva, koji je meni nekako bio drag. Onda kad sam osnivala vlastitu nakladničku kuću, sam rekla dobro, sad ćemo sve to. Inače, unutar te biblioteke su te 4 knjige izašle i na svima su pasteli zvjezdanini. Možete ih vidjeti, ja mislim da su tu negdje, tamo su negdje na izložbi, ali prešli su u nakladu Malih zvona, osim ove. Ovo je baš zvjezdanina autorska knjiga Ljubavnica kraljica Glad, jer da sam našla primjerak zvjezdanina. Gdje se opet zapravo stapa to autorstvo. To je prvi put da Zvijezdane funkcionira unutar iste knjige i kao likovna i kao književnica. I dalje se to nastavilo unutar moje nakladničke kuće, koja zapravo na početku uopće nije imala namjeru objavljivati poeziju. Mi smo počeli uglavnom zapravo s prozom i s prijevodima, onda su se tome priključila izdanja za djecu i na koncu 2013. tek zvona su osnovana 2010. Dakle, nakon 3 godine smo radili prvu knjigu poezije i to je bio jedan neobičan projekt. Radilo se o prijevodu čuvene knjige Stella Vittora Segalena. To je knjiga inspirirana kineskom kaligrafijom, koji je francuski pjesnik prije sad već više od 100 godina, mi smo 100. godišnjici radili knjigu, objavio je neku vrstu kombinacije istočne i zapadne knjige. Dakle, ta njegova knjiga Stella izvorno izdanje se rastvara kao harmonika i popraćene su sve pjesme kineskim kaligrafijama. I sad, kako smo u Malim zvonima uvijek radili nešto prilično šašavo, onda smo odlučili u jednom trenu da ćemo napraviti nove kaligrafije. Šta će nama to staro što je nastalo u Pekingu 1911. kad mi imamo kaligrafiju u Zagrebu i to prave, školovane na Pekinškoj akademiji centralne likovnih umjetnosti, tako da smo pozvali tako Ming Sheng Pia i Ivo Valentić, koji žive u Zagrebu oboje, da nam naprave nove kaligrafije za Stelu. Zbog toga se cijela biblioteka promijenila, jer smo se držali formata koji je u nekakvom francuskom izdanju i više nije bilo ovih ovitaka. I onda je neko vrijeme biblioteka tako oscilirala, ta likovnost nije bila toliko jasna i naglašena, zapravo neke su naslovnice napravljene čisto dizajnerski. Onda smo koristili neke slike koje je slikala naša tadašnja dizajnerica Ivana Čukin. I tako je to trajalo neko vrijeme, sve dok opet je bila moja knjiga zapravo na neki način tu bitna. Mi smo objavili skicu za junakinju. Kad se radilo na toj knjizi, ja sam odjednom shvatila da imamo divne suradnike, mlade likovne umjetnike i da bi bilo jako lijepo povezati to što inače radimo s njima za ilustrirana izdanja i za djecu i prozu za odrasle, da to primijenimo i na poeziju. I prvu sam na suradnju zvala Teu Ivković, što se nije dogodilo slučajno, nego zato što sam vidjela jednu njezinu izložbu dnevničkih crteža i slika koja mi se činila vrlo blisko onom što ja radim s riječima. Tako da je tu početak cijele ove nove serije koju vidite na izlozima, u izlozima knjižnice i tu smo te knjige donijeli. Dakle, cijela ta nova serija je počela prije 4 godine sa naslovnicama koje su naručene ciljano za određene naslove od određenih likovnih umjetnika.
I mene to sve skupa tako intrigira i veselo mi je i sviđa mi se, jer se zapravo cijeli život nekako bavim i s jednim i s drugim, dakle i pisanjem ili poviješću. Još u teenagerskoj dobi sam htjela biti likovna umjetnica, onda sam upisala povijest umjetnosti i završila ju. Međutim, nikad mi se nije sviđala povijesno-teorijska disciplina, nego mi se nije sviđalo nešto proizvesti. Tako da je cijelo bavljenje nakladništvom još od te knjige iz 2006. za mene uvijek uključivalo i nekakvu vizualnu komponentu. Tako da i dio toga je naravno i neka vrsta eksperimenta, zato što se svaka knjiga je zaseban projekt i u svakoj knjizi će se dogoditi nešto nepredviđeno. I to je ono što je lijepo, zapravo na početku ne znamo točno kako ćemo doći. I to je dosta zanimljivo. Zapravo još jedno pitanje mi je palo na pamet, zato što su me to pitali do prije, ja nisam znala odgovoriti. Kako znate, kako birate u stvari suradnike sa umjetnike, kako znate da će određena pjesnička poetika i kao da ti biti dobar par? Ponekad se izaberu sami i zapravo im dođu u paru. Primjer toga je recimo Knjiga Zvjezdana gdje su nastale zapravo u nekoj vrsti simbioze, ilustracije i tekst i jako su blisko povezani. Ponekad kao u skici Zemljake nešto vidim i čini mi se da je na istoj nekoj dužini. Ponekad sami autori biraju, kao što recimo Ivana Stanišića izabrao naš autor Josip Šefar. I jako dobro izabrao, ja sam s tim bila vrlo zadovoljna. Ponekad jednostavno tražim neku vrstu, ne znam, to su sve metafore, ali neku vrstu slične frekvencije onoga što poznamo, likovnih radova, naših suradnika i onoga što mi se čini da je u knjigi. Ponekad i ne uspije, moram priznati. Dogodilo nam se prošle godine da je nismo uspjeli, morali smo mijeniti ilustratora smo promijenili, možda smo trebali i pjesnika. Ok, super, onda super da pričamo o jednoj investiciji oko Ogorja ili Ogorja. Ja sam zadnjeg. Meni je ono što je mislim zanimljivo kod vaše knjige, koliko se vi zapravo u svom pjesničkom jeziku oslanjate na neke iste pjesničke slike. I onda sama zbirka zapravo dobiva veliku mislu i grafike i kokice. Pa me zanima me vaše razmišljanje o tome kako i pjesma može vizualno zaživjeti na stranici, koliko je važno da čitatelj knjigu ne doživi samo kao tekstualni medij, nego i vizualno iskustvo. To ćemo možda provjeriti na prvog čitanja, to je vizualiziranje. Da, ja sam likovnjak. To znači da je izgleda ipak prije bila slika. To negiram Bibliju koja kaže da je na početku bila riječ. Svjetlost, da. A kad smo već kod simbioza i kod ravnoteže u likovnom i pjesništvu i likovnom, Jure Kokeza je, eto, igrom slučaja, moj suprug, pa se onda i podrazumijeva da smo se nekako podudarali u ovim, barem u ovim koricama. Njegove grafike nisu ilustrirane moje pjesme, niti su moje pjesme objašnjavale tekstualne njegove grafike, nego su se, eto, našle u ovim tvrdim i dobrim koricama, neće niko pobjeći. Grafike su nastale u istom okruženju, dakle, u istom mikroprostoru Ogorja. Ogorje je selo 45 km sjeverno-zapadno od Splita. Niko od vas nikad nije tamo bio, a ja sam se jutros vratila iz Ogorja, još sam malo raspuštena, puše vjetra tamo. To je jedan mikroprostor koji zapravo nije određen, ne treba ga smatrati kao izvorištem poezije, naprosto utočištem gdje se poezija mogla pisati. Dakle, ako nema previše okolnih šumova, onda dobro dođe tišina dobro dođe stajalište. Ogorje je slučajno tako jedno gotovo napušteno selo ili zaseoka, mikroprostor, gdje je u zadnjih 5, 6, 7, 8 godina nastalo ono što čini ovu knjigu.
to znači i pjesme i grafike. Grafike su inspirirane fotografijama, fotografije su nastale na grobljima. Nema ništa bolje od groblja ako čovjek želi naći tišinu, pa čak i u suton, i u podne, i po noći ako baš dakle, fotografije su pratile nadgrobne srednjovjekovne spomenike koje tamo ima, a oni su, znamo i sami, simbolom sami za sebe. Tu smo pronašli i polumjesec, i križ, i krug, i sunce, i zvijezdu, i svastiku, i nešto nerazumljivo, i nešto što tek treba otkriti, i kolo koje plešu muški i ženski, i jahači koji pijaju pse i neke druge životinje i obrnuto. Dakle, onaj repertoar srednjovjekovnog bestijarija i simbolizma koji još uvijek te voli. Kad se to pretočilo u grafike, postalo još tenovitije, jer zapravo nisu te grafike ilustracije tih nadgrobnih spomenika niti ilustracije, pa se stvorio, ja bih rekla, neki lapidari i od poezije i od grafike. Međutim, htjela bih svratiti pozornost na još jedan fenomen koji je mene zatekao. Dakle, poklonila ja prijatelju ovu knjigu. Prijatelj je igrom slučaja Oleg Hirnik, Ukrajinac. I on, umjesto da čita u miru Božjem, on je počeo šarati, jel? A nas kao djecu su učeni da se ne šara po knjigama, jel? Jer onda učiteljica po prstima ili mama kaže joj pa to je šta i tako dalje. Oleg Hirnik je, kad je išarao prvu knjigu, onda je dobio još jednu i nastalo nešto fenomenalno, mislim. Ne znam kako da vam to doći, morat ćemo izložbu napraviti. Dakle, on ne da negira tekst, nego ga napada na neki način ga štiti, na neki način ga zove. I tako on to čita. I kad sam ja to vidjela, nisam htjela reći to je bolje od ovih grafika od mog muža jer bi nas ne svađa, ali ne. Čak je Sanja i tvoj predgovor dobio, ne, tvoj pogovor je dobio jednu lijepu, ne znam što. Da. Pa to su ovi unikati, to su knjige, ovo su grafike. Pa ovo su ove marginalije, nisu marginalije, su prekladile sve ostalo. Sad, što će se dalje događati, ja ne znam, daćemo mu još jednu knjigu kao čovjek šara. Ja bih sad pročitala Adagio. Adagio je iz muzičkog svijeta, barem naslov, ali da vidimo što se događa s bojama, oblicima i tekstom. Adagio. Oblaci su se nadvili nad planinom uoči Svetoga Ivana. Tako da je, ili bolje rečeno nije, zapravo se ne zna, jer je sunce nekako, krošnje su se zrusnule, ptice utihnule, psi ušutjeli. Nikoga nije bilo. Livade su se širile posvuda, ne znam jeste li primijetili, baš toga dana svuda nepokošene livade sve do obzora, sve su prekrivale livade, isprva zelenkaste, pa ružičaste, pa modre, snježnim, žutim pršcima, kao tihi govor, oproštaj, livade kao zadnje što imamo reći, zaostavština, zalog, zavjet, zadužbina, šapat, beskrajne livade koje su izbrisale sve disanje. I onda nečujni sjever. Druga pjesma je Crveno, osnovna boja, prva koja izgleda ljudsko biće, crveno. Crveno za odlazak, crveno kao ljeto i kao neznanje i kao lux eterna nad oltarom u seoskoj crkvi u nedjelju. Kao ptica, kao brzi let, plamene ptice, kraptice s vatrom u perju. Kao crta između dana i noći,
između odljeva i propasti. Pobudnica. Kao krošnje u daljini, kao pjesma koja još nije dopila ni do koga, ni do nas, ni do drugih. Pjesma s druge strane praznine. Kao rez, kao vrpca, zmija, zatopana ispod traga, kao mukanje krave iza suhozida. Sad izabrala sam ja i treću Zala sunca. Vidite koliko su to pejzažne pjesme, dobro, ima i socijalnih, ima i ovih dobrih mišljenja. Ima i ja mislim, Zala sunca, ljeto, osjeća. Ljubičasto modro brdo ljulja se na tankoj niti. Pomire uz crveno, pa u žuto, pa u goru. Vjetar raznosi perje, vrpce, najlon, grivu, pljevu, sitni pjev. Sa stabala osipuju se stada ovaca, koza, magaradi, smaragdna zvonca, zrnca, ljuske, kamenčići, ptiče gnjezda, ruzinare, konzerve, pepeo i prah. Pred očanom svi šute. Lastavice neprestano prelijeću između dva sunca, raznoseći u krunu život smrti. Nisam gotovo. Ne, sad namjerno, da ćemo spontano najavljeno, kao kad vidite neki motiv koji zapne za vas, kako znate da kada je riječ o motivu koji zapne za vas kao pjesnikinju, a kad kao umjetnicu? Pa ja mislim da se to više ne razdjeljuje ili ne definira tako. Čovjek nije baš tako podijeljen biće. Ja još jesam. Ma to se poslije dogodilo i to je onda neizlječivo koji put, mislim da možda čak s godinama to dolazi kao nekakav spoj, pa mislim, nema veze, možemo čak i samo robu pratiti, to će biti zove. Ne preporučujem pratiti. Pisanje možda, kako da kažem, dok sam bila mlađa, slikanje je veća motorika, barem ako land art je motorika, a pisanje je veća šutnja, veće mirovanje, veće planiranje. To je dobro. Ima nade do sljedećeg desetljeća. Evo, možemo dalje pričati na Agatu, koju sam isto prisluškivala. Agata je inače ilustrirala zbirku poezije.nemo, Mladena Kopjera, kojeg nema danas. Rekla si da, ne znam sam to krivo čula, ali rekla si da nisi čitateljica poezije. Pa zašto pobogu vam da ilustriranje poezije? Zato što me sanja zvala da ilustriram. Jesi li nakon toga, mislim, šta ti je onda u tom procesu možda bilo najgore, što je bilo najzgodljivije? Pa iskreno moram priznat da mi je bilo dosta teško kad sam krenula kao raditi na ovom i da nisam bila zadovoljna kako mi ide. Skice su mi još bile ok jer sam tu puno spontanija i dam se puno više prostora za i neke greške i da to ne mora izgledati niti savršeno, niti kao da s tim moram biti 100% zadovoljna, tako da skice se još nekako kao ok prošle i onda kad sam tu skice kao krenula prenositi u neki finalni format, nikako nije išlo, možda sam jedan 3-4 dana bila kao doma već hoću ja uspjeti ovo napraviti ili ne, ali onda je kao ja sama sebi govorim kao da dosta često povjeruj procesu pa sad si već odradila neke stvari kao doći ćeš do toga, samo ponekad malo duže traje. I tako je bilo sa ovom zbirkom pjesama i ovom naslovnicom, malo je duže trajalo i da, krenula sam sa nekim kolažima koji meni nisu funkcionirali zapravo. I meni je puno bliža neka dječja ilustracija, a to za ovu zbirku pjesama jednostavno nekako morala sam malo pobjeći od toga, od tog svog možda dječjeg rukopisa i
Tako da sam u biti se uhvatila za taj motiv naslova koji je kao točka Nemo, to je najudaljenija točka u oceanu, a u skici je bilo malo drugačije, isto jesu bili ti neki kao taj morski motiv, ali onda mi to isto nije poslije odgovaralo, kao u toj finalnoj verziji taj kolaž sam prebacila u digitalni kolaž i onda je zapravo ta neka intima koja se prožima kroz sve te pjesme zapravo je nekak simbolički prikazana u tom minijaturnom paru koji stoji tu gore i tako sam uspjela riješiti taj svoj problem s tom naslovnicom. A jel ti znaš kada su ilustratorica i pjesnik ili pjesnikinja dobar par? Pa iskreno ne znam kako se to spaja i kako dobro spojiti sad nekog s nekim tekstom. Mislim da to više kao ili na urednicima ili kao na ilustratorima kad pročitaju neki tekst, mislim da mogu sami znati da li to njima odgovara ili ne, a nekad možda jednostavno kreneš na nečemu raditi pa onda zapravo kroz proces isto možeš skužiti je li to za tebe ili ne. A s obzirom, na primjer, za ovaj tekst sam imala za ovu zbirku sam imala samo naslovnicu i nismo radili ilustracije unutra, tako da možda da smo proširili pa bi još više zapela. Možda ne bi. Tako da, ne znam kako je dobar spoj. Je li onda ta zbirka oprošta od poezije ili će dati još neku šansu? Pa daće sigurno uvijek da me svakakvim stvarima šansu. Pa tako i poezija. Imam ideju, počneš raditi. Da. I evo nema Mladena, pa ću ja probati pročitati 2 pjesme. Evo, pročitat ću naslovnu pjesmu koja je zapravo ima isti naslov, sama zbirka, točka Nemo. Naša jedrilica u Južnom Pacifiku 1500 nautičkih milja plave pustoši. Samo svemirske letjelice padaju u tišini, bez počasne paljbe i tugaljivih pjesama. To je točka koju smo tražili. Spustit ćemo jedro i ugasiti navigaciju. Otvoriti konzervu s kuše i Cabernet Sauvignon. Pa gledati kako nas promašuju nagorjeli sateliti. Kakaovac. Ponekad ulazim u nju samo belgijskim pralinama, s mašnom na vrhu. Zanosna je dok pod jezikom otapa aminokiseline i alkaloide. Guta moj dar raspojasano i nezasitno. Ostavlja mi otiske sreće na ušnoj resnici. Raspustit ću joj zarobljenu kosu, sjemenje kakaovca ponovno je urodilo plodom. 10. Evo, nema ni Lidije Dujić, pa ćemo toga pričati s njom. Dakle, Lidijin pjesnički jezik je izrazito slojevit, naglašeno meditativan i kolažiran i vrlo zapravo svjestan samog sebe u smislu da je to neki prerađeni artificijalni jezik. Pa me zapravo zanima što ste tražili u vizualnom jeziku ilustracija kako bi mogli pratiti tu zbirku na neki pogodan način. Za ovu zbirku, mislim, moram reći, ne mogu doljeti, ovo mi je bilo silno instruktivno što je. Dajme si. Da, jer tako, meni padne na pamet da bi se nešto moglo raditi, da se to radi. Mislim, dodala bih još za taj izbor, to nije bio slučajni izbor, dakle, čini mi se da u samoj strukturi Mladenove poezije i Agatinog pristupa postoji neka slična čvrstoća, neka dovršenost koja je dovršena i tako da jednostavno će to dobro funkcionirati zajedno i mislim da zbilja dobro funkcionira, to je krasna naslovnica. A ovdje se dogodilo, opet sam tražila tko bi mogao i onda sam zaključila da ovo zbilja kompliciranu poeziju koja je i raznolika prema nekakvim asocijacijama vodi u razne strane, da je za nju imam zapravo samo jednog ilustratora koji bi to mogao, a to je Dominik Vuković. Jer Dominik Vuković je jednostavno ilustrator
Frator s 1000 lica. On se svakom projektu prilagodi i izvuče nešto posebno i pronađe novi rukopis za to što se od njega traži. Tako da to uopće nije iznevjerio ovom prilikom Japače. Naslovnica evo izgleda ovako, međutim on je napravio 3 naslovnice, mi smo sve 3 iskoristili jer su sve 3 bila sjajne, tako da su unutra. Evo tu je druga i tu je treća. One su sve inspirirane zapravo samim naslovom i pričam o tome kako je nastajao dio tih pjesama, pa i jedna pjesma unutra koja govori o tome a kako ih je autorica zaista u stvarnosti pisala. Naime, ona predaje na sveučilištu Sjever u Koprivnici i u Varaždinu i jako puno putuje. I onda je spavala na raznim mjestima, između ostalog u jednom dormitoriju koji je namijenjen za nastavno osoblje u Koprivnici, jedna dosta derutna zgrada gdje se nikad ne zna što će čovjek doživjeti, ali uglavnom funkcionira kao smještaj. I to je eto, bilo polazište, taj neki razgovor. A ostalo je dalje, eto, Dominik izmišljao što bi moglo biti tu likovni nekakav pandan tome i ugradio je neke od bitnih motiva iz samih pjesama u te tornjeve tog svojeg izmišljenog dormitorija. Međutim, to je izgledalo jako dobro pa smo zaključili, zašto ne bismo mi imali i vinjete. I onda je napravljena serija vinjeta za svaku cijelinu pjesama, one su vrlo jednostavne i zapravo na neki način se u sam potez perom prenosi otprilike neko raspoloženje, neki opći dojam tih pjesama. Pa to izgleda, na primjer, evo ovako. Kao nekakav mali komadić glazbe koji najavljuje ono što ćemo čitati dalje. Ovo se zove Zaustavni trak, pa je tu ovakva ilustracija. Ona prva je bio raščitavanje ružičnjaka. Mislim, raščitavanje ružičnjaka plus ova ilustracija, to zbilja je dobro. Možete zastati na time zamisliti se, nekakav spoj dobiva riječi i vizualnosti. Ovo je Gošća Delte. Sve to možete poslije pogledati, knjige su tu. Te vinjete su u potpunosti invencija Dominikova i evo, ja sam bila zapravo izuzetno zadovoljna s tom našom suradnjom. Da, budući da nema Lidije, onda ću ja pročitati 2 pjesme. Ovo je baš pjesma koju sam spominjala, koja ima neke veze eto, sa konkretnim prenoćištem, dormitorijem. 207. Kližem digitaliziranim padinama tjednika komune, kroz proklijale vratnice proljećara, u kompoziciji vagona što preziru gravitaciju, dok rasipaju višak povijesti po sličnim hotelima jednostrukih stakala, na kakvima pred in vježba imperativ, najti po ljubu da riše uznice. U sumornoj paraleli, na kraju loše osvjetljenog hodnika, soba 208 s tijesnim prolazima između kreveta, preslači majke, u kćeri, u majke, u kćeri, u majke, u kćeri, nemajke ferante, u neravnoj liniji bjesnila literatoze. Uzela sam ključ i odustala od izlova. Naplavina. Traži kut u koji bi mogla biti odložena. Predati ostatke dodira što su je reducirali na umjetni imam. Udali udice tijela, dovoljno čvrsto da zadrži pogled. Nudi predikat auri što nije izvrijedjela razmnožavanjem reprodukcija. Za kontekst koji će je osloboditi ropstva doslovnosti. I Evo ići na reda Luka Mavritić, njegova zbirka Svi moji osim mene. Luka, do mene je došla informacija da ti zapravo Zlara Ruslan tvojak si odabrao po svoju ilustratoricu, znači ti si tako znao ko je tvoj par, pa zašto ona? Mislim zapravo da ovo što kaže Sanja da je jako pogođeno. Mislim da postoje te neke frekvencije na kojima se autori međusobno razumiju. Ja sam i prije nego što je ova zbirka bila dovršena nekako vidio Klaru u toj ulozi, zato što nekako njena poetika, ja ću sad to možda nazvati svojom voljom, možda se ne bi ona tako složila, ali nekako sam vidio zajedničku točku u toj nekoj mudroj infantilnosti. Ono što nekako zajednički radimo, da kroz crteže koji nekako evociraju djetinjstvo govorimo o vrlo ozbiljnim stvarima, poput
životu smrti i svih ostalih tema koje prekupiraju odrastanje djecu. Tako da ta neka mudra infantilnost je bila zanimljiva točka. Ono što je recimo zanimljivo, ja sam Klaru poznavao prije našeg surađivanja. I to je ono što nekad zaboravljamo zapravo, da mi ovdje ne baratamo samo sa zbirkama, sa komadima teksta ili sa ilustracijama. Mislim, naš rad je nekakav produžetak naše osobnosti, zato mislim da je meni bilo puno lakše nekako dati taj posao zadatak ili kako već to rekli Klari, koju sam od prije poznala, koja mi se dopadala kao ljudsko biće, jel? Tako da mislim da to, ja barem nikad nisam gledao nužno kao poslovne spojeve ili kao profesionalne spojeve, nego zapravo i kao spojeve karaktera, jel? A kad se dogodi takav spoj koji funkcionira gdje se pojedinke još da ih može slažu, zapravo kasnije sve lakše, iako pravne odluke koje se čine logične, zapravo nekad znaju biti najteže za ishodovati, tako da mi se sad sve čini logično na toj naslovnici, ali nije tako možda bilo od početka, došli smo do toga. Kako je tekla suradnja, postoje neki detalji možda iz Klarinog vizualnog čitanja koji je tebe iznenadio ili... Da. A mi smo zapravo nekako zajednički došli do te nekakve prve logike. Prva logika to je dakle zbirka lažnih putopisa, gdje ja putujem lažno svugdje, a ponajviše u prošlosti. Kažem, to je taj spoj, nekakva spona između djetinjstva i dobi koji sam bio kada sam pisao to. I nekako nam je taj, ako su lažni putopisi, treba nam je lažna karta. Ali kako se zbirka zove Svi moji osim mene, imali smo ta dva dogovora. Ajmo napraviti lažnu kartu i ajmo da su na toj lažnoj karti svi moji osim mene, što je naglasak, što je naslov zbirke. Izuzet toga, zapravo sam ja prepustio tu formilu Klari, ali detalj neki koji me jako ugodno iznenadio, to što je nacrtala je tako moju trudnu suprugu, recimo to. Izbor motiva nismo nimalo dogovarali, nekako je uspjela da na tome bude apsolutno sve što bih ja stavio. Tako kažem, tu je sad to nekako podudaranje koje se zapravo donosi tom odlukom o surađivanju. Što je bolja ta odluka, to kasnije vjerojatno manje posla ima. Odlično, možeš ti da moment čuti pjesmu da vidimo. Da, pači. Čančare ne plivaju. Naša čančara često je čamila tijekom ljetne sezone ispod stare drvene komode usred hlada komada namještaja koji je baš popod nje tromo stajao na 4 glomazne kratke noge i vjetro se pomicao. Svako toliko čančara bi pretrčala s njegovim boravkom onom brzinom kojim kornjače već mogu trčati u bijegu od čestih parenja. Njen ljubavnik u ljetnim mjesecima nije joj davao mira. Svake godine naša čančara polagala jaja i ostavljala ih nezakopana, da se sasvim polako okamene bez nje i njenog partnera. Na kraju života tako je dobila čitavu plažu savršenih kamenih oblutaka. Kad sam bio dijete, često su me uvjeravali da čančare ne plivaju, vjerojatno u strahu da ću ove naše dvije zaljubljene podvrgnuti nekom okrutnom vodenom pokusu. Godinama kasnije, naša čančara je dokazala suprotno i usprkos svim udžbenicima, gazeći polako preko svoje kamen plaže, otplivala duboko u mračno more. Dvostruka vrata na ulazu. Sumnjam da ovakve mjere sigurnosti zaista trebaju u malenom poštanskom uredu na rubu grada. Razmišljam o odlasku jer sinoć u ovom uredu čak ni mojim najluđim snovima nije bilo ovoliko ljudi što čekaju u redovima, a neodgodivo moram poslati nekoliko komada odjeće čovjeku u zatvor. On je nikad dosta slojeva kože. Ispisujem adresu zatvora dok me službenica šapatom uvjerava da će pošiljka stići već sutra. A ja pomišljam da mi je drago što nisam naišao na mladog Charlesa Bukowskog jer je on je radio na pošti, a siguran sam da ne bi zbog mene šaptao ispostavljeno slučaj. Sve je gotovo, ali nikako se ne mogu oteti misli da bi čovjek umjesto ovakvog paketa radije vidio goluba pismonošu u zatvorskom dvorištu. To bi me podsjetilo na stara i bolja vremena kad su zatvori bili prazni, a podzemlja puna. Još kad je naš grad bio Paris, Teksas.
prijatelj je počeo raditi u kinu koje je otvoreno još odmah kad su naša dva oca, djeca, obojica bili John Lennon. Sreo sam prijatelja, ali samo polovicu njega. Izgubio je na težini između vrućine u projekcijskoj kabini. A vjerovatno nisu pomogli ni prizori pustinje u prijepodnevnim maratonima Sergio Leone. Radno vrijeme od uvodne špice do natpisa Vijent. Nije odgovara, ali misle da bi bilo pošteno ubrojiti i minute koje provede čekajući da parovi nakon filma završe sa ljubavi. A oni kao da se osvećuju eri u kojoj su dugački poljupci na velikom ekranu bili zabranjeni, pa sad nadoknađuju gledalište. Nas dvojica nismo razgovarali još od vremena kad smo nedjelje provodili vožnjama po cestama vrlo uvjerljivih filmskih scenografija malih gradova, još onda kad je naš grad za nas obojicu bio Paris, Texas. Ivana Stanišića koji je ilustrirao zbirku Josipa Čekolja, Junaci iz Marka u Dalasku. Pa kad sam već autala, kako da li čitam poeziju, to je isto pitanje. Ivana je čitam poeziju. Meni se autala. Ja sam imao nekoliko pokušaja, nijedan još nije puno uspjela. Da. Zapravo Josipova zbirka mi je bila najbliže i što mi je interesirala. Na ovo bitno sam gledao neke druge perspektive, što moram sebe tražiti sam puno vizualno slika od njega. I to možda bilo zanimljivo će da još gledati repertoaru. Vas dvoje ste u stvari ranije, znači da su radnje u slikovnici, pa u tom zapravo razlogu jak su shvatili da si odgovarate međusobno sa senzibilitetima što se tiče. Pa mislim da nije direktno povezano, ali da, to je počelo. Suradnje imali sa neki način, kada smo prijavili jednu moju ilustraciju i Josipov tekst, koja na kraju nije realizirana, ali onda je ovo bila druga prilika za suradnju. Neki senzibilitet slično prepoznat. A kako je tebi tvoj proces? Je bio ga neki mučan? Pa ne sjećam da se to mučno. Već je prošlo vremena, mislim 4 godine, tako da nemam se još točno sjećanje, jako bistro. Ali meni je bilo poprilično uzbudljivo. Ja sam ga gledao na cijelu zbirku dosta subjektivno, ja sam tu dosta pronalazio neke sličnosti iz svog djetinjstva. Josip i ja imamo sličan background, život na selu, puno prirode, puno životinja i sličnih stvari, tako da meni je to bilo nekako čak intuitivno. Ne znam, ne osobno. Ali se kao više hvatao zapravo procesu za neke motive ili za kao... Da, za motive, ali čak ne bih rekao da sam se držao Josipovih motiva koliko sam se držao nekih svojih, a valjda su bili dosta u nekim preklapanjima. Bilo je tu da ne znam je li Josip recimo spominjao žabe, ali ja sam jedan crtežu crtao žabe, točno iz nekih mojih sjećanja, za mene neke važne uspomene su bile u pitanju jer živim kraj potoka, tamo je puno žaba, ali znam da je spominjao potoke i puno nekih motiva, uz to se vezano, a recimo ne znam da je žabe točno. Da, recimo žabe, velike krasniče ili slično. Ili daje šansu poeziji dalje ili... Pa nisam sad već 2 godine. Pa, ste. Nagovorno čitanje poezije. Hvala. Evo, molit ću Gorana da pročita 2 pjesme s obzirom da je smo i ne možemo odnosno da se stražavamo. Mislim da u ove prije nema žaba, ali poslije vjerojatno ima. Odrastanje. Još dok su mi se gusjenice penjale bedrima i povlačile prve bijele vlačice, s neba su padali sveci, jedan po jedan. Strah od kamenovanja spremio sam u kutiju, ali još ponekad izgmiže usred noći i otrovo mi niže prolazna koljena. Strah od smrti vidio sam u djedovim posjetima rakiju u podrumu i prabakinim izlizanim molitvenicima i grčevima koji struje kožom. Strah od samoga sebe leži u skrivenoj kuburi i tupom nožu,
neiskorištenim drogama, neiskorištenim posteljama, kovanim uzdama na zapešćima. I sve je to trebalo zapisati štapom po zemlji. I sve je to trebalo prešutjeti i sve je to trebalo oprostiti. Mjesecima natekle oči od neispavanosti već milijardama godina. Ponekad zamijenimo mjesta, suosjećamo jedan s drugim. Dajem mu svoj krevet, iako nije gnjezdo, pružam mu svoju posteljinu, iako nije krvno, on meni zauzvrat nudi ljubičasto platno da na njemu crtam. Zamahujem boju kosom i puštam da se zabrinutost cijedi s jednog kraja svemira na drugi. Mjesec i ja suosjećam. Lisice mi se došuljaju u krilo, pa zajedno brojimo lepice uvaljene u ljubičasto. Zatim mi pripovjedaju o brzini i slobodi, snalažljivosti i strasti, ja ih naježeno slušam, zamišljam trk u prostranstvo pradoba. Skrivene ptice nas podsjete da nam ovo nije tako naređeno, ali mi volimo varati i skrivati se, mi volimo krinke i daske, što nam drugo preostaje kad već ne možemo spavati. Evo sada oni krug koji smo počeli, koji ćemo i završiti sa Sanjom, ali put iz uloge pjesnikinje. Kako sam pričala o Sanji da sam ja zapravo skicu za jednakinju otkrila tek sada. Malo me je sram toga, ali dobro, ok, kasniti s nekakvim stvarima. Da dugo nisam zapravo pročitala neku pjesničku knjigu koja me toliko me jezično užasno dotaknula i na neki način izbezumila je bila kao wow, ovo postoji. Čak i nisam još dovršila, znači sjela se pravo sa svojom greškom. Pa moje prvo pitanje bi zapravo bilo o samom naslovu koji je sam po sebi jako vizualan, odnosno ima jako vizualnu referencu, s obzirom da je skica taj neki nedovršeni oblik koji je ujedno, znači koji može biti mogućnost, sloboda, neki tip eksperimenta, pošto vama ta ideja skice znači u kontekstu kao pjesnikinji, ali kao autorici, slikovnica i vrlo likovno osjetljivoj čitateljici. Skica mi znači zapravo neku vrstu nedovršenosti koja je s jedne strane otvorenost, dakle uvijek se može još nešto, neku vrstu pokušavanja, ali s druge strane ona nije baš samo pozitivna, zato što podrazumijeva također nemogućnost da se nešto dovrši. Sve ta skica i namjerno je u jednini, njih ima mnogo, svaka pjesma bi se mogla smatrati jednom skicom, ali to je sve zajedno zapravo samo jedna velika skica za nešto što neće dobiti finalnu sliku, kao što je u tradicionalnom slikarstvu, prvo nastaje slike, onda nastaje nešto reprezentativno, statično. Pa kod mene ne dolazi do toga reprezentativno statično, nego ostaje pokušajima. Da i zbirka jako zasjeća na tim nekim manjenicama, derivativima, općenito infantilnim tipom jezika. Da se onda jezik te Ivkovićke, te neke dječje rukopis baš lijepo slažu, koji ste spomenuli, ali možda više o procesu same suradnje sa ilustratoricom. Ja sam Teji zapravo ostavila potpuno slobodu, što ne znam što bi ona rekla da je sada tu, jer je bilo ovako teško i tako. Meni je rekla poslije kad smo završili da je bila inspirativna knjiga, što mi je bilo vrlo drago. Rekla sam, ja sam baš nju izabrala zbog tih njezinih dnevničkih crteža koji imaju isti karakter skica, na koji je na isti način kao što su moje pjesme skica. I Bila nam je ponudila 3 rješenja za naslovnicu, 3 vrlo različite rješenja i bilo bi zapravo teško izabrati jer su svaki bila dobra, ali svako je išlo za nečim drugim iz teksta. Na koncu mi se činilo da ono što smo izabrali kao final zapravo jako dobro odgovara knjizi, jer to je jedna žena koja voli sami sebe i ne može se uopće. Tako da sam jako zadovoljna s time kako isprasiti zajedno na kraju sa cijelom suradnjom. Meni je samo žao kod tih izdanja, voljela bi ti to sutra nego što ti je pokazivala, voljela bi da imamo u stvari više ilustracije koje diraju sam tekst, mislim da bi to bilo baš... Da, naime, ono što se događa, uvijek imaju stvari, ako su dobre imaju nastavak, dakle sad treba i ja radimo zapravo zbirku koja će to bi trebalo u sljedeće godine. Da se na prošlo ovo događanje mi dojmo skice.
možete pročitati onda. Ja sam zapravo izabrala 3 pjesme iz 3 različite knjige. I sve su izvana i sve imaju veze sa likovnošću. Prvo je iz knjige Rijeka sigurno voli poplavu. I ja nikad ne mogu baš dobro odlučiti što ću čitati na čitanjima, pa onda sam se ovako snašla. I listajući ovo sam vidjela nešto što me zapravo iznenadilo. Zaboravila sam da sam ovo napisala, pa evo, bez pribora. Sve je ostalo tamo. Kaligrafska pera, svilani papir i bočica za tuš. Hodam svijetom bez pribora. Preostaje nemir. Treba ti skrbatno nebo i bal pod naskava, sunčeva, mjesečeva i zvijezdane haljine. Trebaju mi moja kaligrafska pera, svilani papir i bočica za tuš. U kući od ptičjega glasa i daha snijega na odlasku, kapljice padaju u prazno, ne čuješ kad dodirnu dno. Gdje je jezero, pitam? Možda su tamo moje nestale stvari. Možda mi ih jezero vrati kao magični noć. Imat ćeš darove jednoga dana, pa ćeš i sama moći darivati. Ali kojega od svih tih dana što ih bezoblične krdam s naslom? Ovo je isto izašlo u Malim zvonima, zove se Iz ateljeja. To je knjiga koja je zaista jako inspirirana likovnošću i pjesma koju ću pročitati zapravo je nadahnuta 17-stoljetnim mrtvim prirodama nizozemskim, iako zapravo govori o nečem potpuno drugom. Tihožitje, ples predmeta. Ne staneš u tu porculansku šalicu, prozirnu, lukom oslikanu. Tvoja je ozljeda, otučen nježno zelen rub, korijenčić buduće razgledanosti. Zaustavljaš se. Dodaješ dopola uguljan limon, kelj rascjetani, fazana ustrijeljenog, bakreni pladen, orošan grozd. Stojiš onkraj, zadubljuješ se pred ples predmeta. I jedna vrlo kratka skica za junakinju, zapravo je svojevrstan nastavak one prve koju sam vam čitala. Kaligrafija. I kad se zaposli, oboruža kantama, boje i metlama, kistovima, pa povlači liniju kroz cijeli grad, i krovovi, i krošnje, i nebo, to je tek oznaka. Broj dana u koji prebrzo ulazi, iz kojeg prebrzo izlazi. Hvala svima na razgovoru. Ovo sam zaboravila prethodno 2 puta, jer imamo pitanje iz publike. Sjetila sam se. Hvala svima što ste došli. Vidimo se zapravo na jesen kada se program nastavlja i uživajte u neugodnom drugčijem ljeptivom znojenom ljetu. I pogledajte svakako naše knjige koje tu stoje izložene iza. Da. Hvala.